uzurya menshi ugatura make iyo utaramutari umukozi. Uzamva wo kwisengerera ukaje no muri restaurant nziza rimwe ka ugatura make. Ariko yuzi ko Imana ari yo soko ya byose. Bwana asifiwe. Uzuvuga ngo ngiyi SMS yawe ndabizi ko ejo uzasubira kumpa amarongo. Ubundi Imana ishobora byose inaniwe byose mu ruhande rwawe igomba gukekwa nimba ariyo cyangwa nimba ari ikindi. Yego Imana ishobora byose inaniwe byose mu ruhande rwawe bagomba gukeka icyo wakurikiye icyo ari cyo. Kubzina cyane kw'abakobwa n'abahungu, kutokwigisha amavalere chrétienne, ngureke kwambara nabi, ngureke kwishungereza utaza aho uzokobwa, uko kubzina ntako kuzotuma bakubenga. Hirya yo gutekereza ko wanejeje abantu, bazoreba imyambarire, bareba imyitwarire, bakubenge ugeze imyaka myinshi udakowe kandi wasaga neza mu maso. Kwegera Imana. Kubzina kwawe, gutera haleluya kwawe, kukubuza gukora akazi, kugatumugira amasesio atandatu muri kaminuza, warabonye minervare bikugoye, uzocikiza amasomo. Uzocikiza amasomo kandi nubundi nka wariye zitakigarutse, izo wasize zaranyazwe. Kwegera Imana. Mwegera Imana. Oh, hallelujah. Yes. Susuruka, oh, shira nimbeho we. Susuruka we, oh, shira nimbeho. Shengiri shambo, mawe nijuru we. Shengiri shambo, pawe nijuru we. Shengiri shambo, pawe nijuru we. Nahora nshaka kuvumba amashimwe,
Mana ndagushime himbaza imbaraga zawe Mana we himbaza ubuntu bwawe ndagusaba kugira ngo Mana tabara ubuntu bwawe Mana asuwe Mana we tabara ma tuma turagusabye kugira ngo Mana ijambo rigiye kuvugirwa rigira icyo rikozeho rihindura abantu Ma ijambo rigiye kuvugirwa hano Ma rigira icyo rikoze datawe yawe ugira icyo ukoze Ma ugira icyo ukoze Mana reka ijambo ryama reka imbaraga zawe ziganze muri kino kibanza ijambo ryawe rigira icyo rikora ijambo ryawe rigira icyo rikora Ma data wera we ndagusabye kugira ngo ukomeze ubane natwe sinagira dusenze duheze Imana icubahiro Bwana asifiwe. Abantu bose bakeneye kuvuza induru no kuzuzwa badahaye bacuranga nibabikora. Amen. Mutuze rero twumva ijambo ry'Imana. Igitaramo tikigeze hagati kiratangiye. Igitaramo kiratangiye. Ngiye gutangira gakubwiriza. Bwana asifiwe. Nkunda kubwiriza ndimo kuririmba. Nkunda kubwiriza ndimo kubyina. Nkunda kubwiriza ndimo gutera kalekare. Ikiza cyose ndagifatikanya n'inyigisho. Ariko rero uyu muhungu yarahagurukanye umuvuduko wo gucuranga. Yaraje ngo yakire mugenzi we. Uracuranga twese twicaye nanje. Mundize sheze. Churanga ho mawazo yarakugeze. Ho mawazo yarakugeze.
haleluya. Kwegera Imana. Bwana asifiwe. Hari ibintu byinshi abantu begera. Hari abegereye umupaka. Hari abegereye umupaka. Kandi habaho umwuka wo ku mupaka. Ubaho ikinyoma n'amafuti. Habaho umwuka w'ikinyoma n'amafuti ku mupaka. Hari abegereye ibiyaga. Habaho umwuka w'ubusambanyi n'ubweruzi. Hari abegereye ibirunga n'amashamba. Habaho umwuka wo kugumuka no kwigomeka. Ariko turaganira kwegera Imana. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwegera Imana. Umuntu ari umusore w'imyaka 18 yo kwegera Imana. Akegera Imana imyaka ikiyongera. Akegera Imana akaguma gakura. Akegera Imana yaruha gasaza yegereye Imana. Ndio. Mundu yo kwegera Imana ari umukobwa w'inkumi yaruha akabona bamukunda. Agashaka adakoze ibizaha byo mu bukobwa. Yageririye akagirisha n'ihirwa akabyara abahungu n'abakobwa. Agashingira kuzukuruza yegereye Imana yaruha akava muri uyu mubiri yegereye Imana. Umuntu yo kwegera Imana agapfa vuba atarasaza. Ariko ubusore bwiwe bwose yarabwegereje Imana agapfa yegereye. Umuntu yo kwegera Imana atagira akazi yaruha akava mu bushomeri akihangira imirimo agakira gakungahara agahabanda akazi kandi mu isi hari abari barakamwimye akazatanga akazi yegereye Imana. Icyubahiro kikabica Imana yaruha gasaza. Umuntu nanone yonanirwa kwegera Imana muri ubwo buzima bwose agapfa ari gito kandi ari umupagani taje mu ijuru. Kandi yaramaze imyaka myinshi yarize amashuri menshi. Yarabaye mu mujyi no mu nkengero zaho ndetse yaravukiye mu cyaro nkanje. Ariko tuganire kwegera Imana. Amen. Kwegera Imana bifite umumaro muri byinshi. Ndaza kuvuga ibintu bitanu, uburyo butanu twegera mu Imana. Butandatu tutabazari. Ariko ndakurarikira kugira ngo wegere Imana. Niyo mahitamo meza ariho kuva kera n'ubu n'igihe tutazaba tukiriho. Iyo niyo shuwa ya mbere kwegera Imana. Waramenye ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Niyo mahitamo ya mbere. Ntabwo ari amahitamo ya kabiri. Iyo abantu sinzi uko mu Burundi babikora, haba muri kaminuza cyangwa muri secondaire, muri tronkome hakurya hariya dutuye cyangwa mu mwaka wa nyuma wa secondaire, umuntu azayandika amasomo 3. Amen. Cyangwa se faculté 3 azumva azakurikira. Nimba abonye diplome akavuga ngo aziga amategeko cyangwa yige ubuyobozi cyangwa yige sociology cyangwa akavuga ngo aziga ikiganga cyangwa azokora pharmacy cyangwa azaba umuhinzi mworozi, agahitamo ibyo azakora. Baje guhitamo yatsinze, hari uwo baha icyambere, hari uwo baha icyo yahise mu bwa kabiri, hari uwo baha n'icyanyuma cyangwa bakamuha ikindi. Nubwo yo bayabonye bourse bamwe bakayireka bakaja kuri privé bakiga ibyo bashaka iyo bafite ubushobozi. Nta mahitamo ariho ku muhungu n'umukobwa ya kabiri na ya gatatu. Amahitamo namwe ku bantu bamenye Imana no kuyegera. Amen. Hallelujah. Kwegera Imana. Bamwe begereye base bapfa batarwaye. Abandi begereye ba nyirasenge, abagabo babo babatandukanya nabi wabo. Abandi begereye bakuru babo,
abagore babo barabahahaza, abandi begereye abagore babakura mu muryango, abandi begereye abagabo babakura mu bantu. Mwegere Imana. Amen. Amen. Mbariza uwo mwegeranye utamurebye cyane kuko nawe arakubona, umubwire ngo wegereye iki. Uzubira ibyo byuya wegereye iki. Umuririmbyi wa kantike yararirimba aravuga ngo umutima uraririmba. Sema haleluya. Hallelujah. Okuko ngo nabohowe rwose. Negereye umwami Yesu. Ndirimba n'umunezero. Wegereye nde? Abiwanyu benshi barashaje. Abakiri bato bararwaye. Imiti ntaco yabamariye. Egera Imana ko baragenda. Ko ndareba hano hasi hatagira uwo duhuza amaso akavuga ngo mvuze ngo abi wabo bahaye bagenda, ariko habe nawe ururiho. Uretse nabi wanyu nawe ururiho kuragenda. Umuririmbyi w'ibihimbano yaririmbye aravuga ngo iyo tuja ngo ni mu ijuru iwabo ngo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaneshije. Bwana asifiwe sana. Amina. Hari abantu begereye ifaranga. Nigeze kubana n'umuhungu umwe ufite ifaranga ugira umwuka muke. Amaze akibona hafi ukwiwe kose, kuko ukwiwe kose nto kumenya, ariko yegeza yibona cyane. Akagira ngo abantu baramutinya baza bamugaya. Ndeba mushu. Umunsi umwe ndamubaza, uzawumva warabaye gute iyo uri wenyine cyangwa uri kumwe n'abantu? Uzawumva umeze gute nta muntu urwaye imuhira, waje n'umuduga wawe wafunze isura kuri yuzuyigira? Uzawumva umeze gute? Turabiha igihe gito, dufite ibiro bike, dufite ubushobozi buke, abakomeye ngo ni ubusa, aboroheje bo bameze nk'umwuka ubateranyije wose ngo umwuka ubarusha kuremera. Tugomba koroha tukegera Imana. Iyo umuntu ari umusore, ubusore bwiwe yarabwegereje Imana. Amen. Kubyina akagira icyuya nkuko twabaye. Amen. Mbere yuko yumva ibihimbo. Ibihimbo birumvikana mu Kirundi. Mbere yuko yumva umunaniro muri we. Amen. Kwegera Imana no kuyibyinira bimugirira akamaro karuta ibihimbo. Iyo umuntu abyina yaregereye Imana. Kubyina ko kubiza icyuya ntiko kubuze gusambanya umukobwa w'abandi, ukowe cyangwa udakowe ntacyo kukumariye. Gufite imigambi yo kuguteranya n'abantu, nuhura n'abanyabwenge bazogufungisha ukiba mu mujyi, kuko hari ibyaha bimwe bitaza bikurikiranwa kandi abantu babikoze, ariko nibakuneka bagasanga igisirimba cyawe gihetse indi mico bazokurega batakubwiye. Kandi habe nubwo bazogucungura uzoba wanyagishije abiwanyu, kuko keri utanze akamande k'imyitwarire uba wahombeje famiye. Iyo si saving ni ugusesagura. Kwegera Imana. Kondagira ngo tubanze turuhuke imitima yike munda, tubone kuganira twihuse. Muhe Imana icubahiro.
Ndiyo. Kubyina cyane kw'abakobwa n'abahungu, kutokwigisha amavalere chrétienne, ngureke kwambara nabi, ngureke kwishungereza utaza uzokobwa, uko kubyina ntako kuzotuma bakubenga. Hirya yo gutekereza ko wanejeje abantu, bazoreba imyambarire, bareba imyitwarire, bakubenge ugeze imyaka myinshi udakowe kandi wasaga neza mu maso. Kwegera Imana. Kubyina kwawe, gutera haleluya kwawe, kukubuza gukora akazi, kugatuma ugira amasesio 6 muri kaminuza, warabonye minervare bikugoye, uzocikiza amasomo. Uzocikiza amasomo kandi nubundi nka wariye zitakigarutse, izo wasize zaranyazwe. Kwegera Imana. Aba mama baza babyina bagatinda mu ikanisa, bagateka abana bato basinziriye, abagabo badasenga cyane babagira inama bakabarusha kurakara. Uko kubyina kuzogusenyera, ntabwo wegereye Imana. Umwuka wo gufasha wo kuraza abantu busa siwo. Kwegera Imana. Abapapa, abashumba batarama kuwa mbere kugeza niyinga, ntibaje mu mujyi gushakisha isadaka yabura bakagira umujinya, muzosambura amakanisa. Kwegera Imana. Ni bande basigaye? Wowe utekereza kusigaye, nutegera Imana uzamera nabi. Wowe utari wavuzwe muri abo. Kwegera Imana. Amen. Amina. Uwo mwegeranye nimba muziranye kandi mwenda kunganya imyaka, mubyigisha urutugu mubwire ngo kwegera Imana. Hari ukuri batatubwiye. Bwana atuhurumie. Haleluya. Hari ukuri batatubwiye kandi twaratinze kuza mu mujyi. Jewe na bamazina, mwebwe abatoya twe mwamenye y'ubwenge. Ino mvuga ni mu mujyi, si Burundi. Wavuye ruguru ubatse. Wari utangiye kumenya ubwenge. Hari ukuri batatubwiye tugeze ino. Buriya si twe tuzi Imana kurusha abandi, si natwe tuzaja mu ijuru twenyine. Tutisubiyeho twokena twamara bo twabanye no bakadutangayo. Kandi kutegera Imana neza gutuma twitiranya. Amen. Kuyegera n'imiterere y'amarangamutima yacu. Amen. Statistiki igaragaza ko ari twe dufite urubyiruko rwinshi rubyina ku isi. Turaba expert ku gisirimba, apana muri Afrika y'ibiyaga bigari, hafi y'imigabane yose. Ariko abenshi barabyinnye muri Afrika ngo bagera hatariho, barazima nka buji. Kubera iki? Kubera iki? Umuntu yo kwegera Imana yiga kaminuza, azatambuka muri première session, azadistenga ku ishuri, atazarara yicaye,
Imana ikamuvugisha akaba inspire ku bantu baza bagira ukwezi mu ihudumu, kubera ko afite ibitekerezo, afite umutima wagutse, yegereye Imana, azi icyo ari cyo ndetse azi n'icyo ashaka. Twese turatahiye imyenda yanduye, keretse abiyumanganyije ntibabyina. Hari umuhungu nabonye hariya, nimba atatangaye karagenzura cyane, ariko hari icyo namukundiye, yatuje, novuga ikimenyetso yafashe, yovuga ngo ndamurebye ariko nakubonye, sinigeze nkugaya. Nimba ukunda igitaramo ukamenya kumetriza amarangamutima bigeze hariya nabonye, Imana ikumpera umugisha. Amen. Kunezerwa sugututubikana cyane, kunezerwa sukwamiza kenshi, kunezerwa sugufata mikoro umwanya, kunezerwa nugukorera mu kirere ubumana burimo. Ubundi hari abantu bataramira mu isi gusa, mu kirere cya mbere cy'akajagari cy'amapepo n'abapagani. Habaho ibirere bitatu: abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa begereye Imana baba mu kirere cyaka. Ikirere cya mbere kibamwe abaturage rusange, kibamwe ibitotsi no kongorerana n'indirimbo zisobaganya n'abadije batararegera ibyuma n'amatangazo menshi n'amatiku, kiza gitindamwe abantu benshi, kirere cyo hasi. Ikirere cya kabiri nico kuvanga, kiza gisa na restaurant zidahenze, kibamwo melange, hazaje guserukamo nk'umwuka, hakazamo akajagari na logique z'amafuti, abantu aho kugira ngo babone Imana bakabona Satani cyane. Ikirere cya gatatu kibamwo Imana gusa n'umwana na mwuka wera n'abayegereye. Nukuvuga ngo amen. Iyo uri mu birere bibiri bibanza, utarama ku buryo amen, ushaka ko Imana ikumva. Iyo uri mu kirere cya gatatu, utaramira hatuma wowe wumva Imana. Iyo dusaba Imana kwitwumva, amen, tuba turi ahantu muri distance nayo. Ariko iyo dutaramiye aho twumva Imana, tuba twasabanye nayo. Tugashaka kenshi ko Imana ikumva, uzashake kumva Imana wewe, kuko Imana irakuruzi n'igihe usenga n'igihe udasenga. Ariko wewe bigusaba ikirere runaka kugira ngo wumve Imana. Amen. Wegera Imana kugira ngo uyumve. Amen. Abantu bumvise Imana baba mu isi ugutandukanye. Bwana asifiwe. Baba mu isi ugutandukanye, tibatinye ibiyirimo, bametrize ibiyirimo. Nubona umushumba, gutanga urugero ku mushumba nibyo byiza, kuko iyo uvuze umukristo atekereza ko wamwibasiye. Ariko iyo mvuze umushumba, iyo ngutunze urutoki, igikumwe n'izi zine zibazangarutseho, ko mpaye nivuga. Nkiri umuvuga butumwa tarinjira mu mavuta y'ubushumba, hari igihe nakundaga kuvugana garuka ku bapasiteri, abantu rimwe na rimwe bakambwira ngo ndi fana wabo, ubundi bakambwira ngo nza mvuga ku bapasiteri kandi ntariwe. Ariko n'igihe cyose natangaga urugero, sinumvaga nshaka kugira ngo nisumbukuruze mbewe, ariko nuko abenshi hari harimo abanigishije nareberagaho, kuko kuvuga umuntu mwabanye abiguhereye uburenganzira nta kibazo kibirimo. Naringiye kuvuga iki? Nubona umushumba agira ubwoba,
umukumbi wose uzoba ibikange. Nubona umushumba agira kwizera, umukumbi uzashira amanga nk'intare. Kandi gushira amanga gutuma dutegereza Imana turi muri sekirite, turi safe. Tubona ko twabyinnye gutya uko abantu bamwe beretswe, kandi beretswe ibintu byavuba n'ibyakera. Babonye ibimeze neza n'ibindi bimeze ukundi, ariko bivuga bikanakorwa bivana no kumushumba ameze. Bashumba twegera Imana, hanyuma dukangurira abo dushunze kwegera Imana, nibwo tuzatarama igitaramo kigatinda. Iyo wegereye Imana, tuba mu gitaramo. Iyo wegereye Imana, igitaramo kikubamo. Duheze Imana icubahiro. Hallelujah. Kuba mu gitaramo, twebwe twateranye twaje mu gitaramo. Ariko iyi gitaramo kiturimo igihe cyose kirataramye muri twe, kubera ko twegereye Imana. Dufite abantu baza baba bayumbe muri vacances gusa, mu biruhuko. Hari abantu benshi ivyuma byagenze neza. Amen. Ko murafashanya kumva cyangwa ko muraderanja kubera ko natinze, timunsubize ariko mumere neza. Bwana asifiwe. Duheze Imana icubahiro. Hallelujah. Kwegera Imana. Hallelujah. Nimba mwarasogongeye, sema haleluya. Mukamenya ko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Mumwegere niwe buye rizima. Umunsi umwe umwuka yanjeho, ndi munsi y'igiti nezerewe. Amen. Numva indirimbo iraje ivuga ngo shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe mwuka wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo myiza twakubonanye. Ngo ngume kunezerwa haza ikindi gitero, ngo ngume kunezerwa haza ikindi. Seruka ahantu wavuga ngo wewe, haleluya, wewe ntumeze nk'abantu. Utubwire ibintu. Kandi tumeze nk'abantu. Wewe ntumeze nk'abantu, utubwira ibinyoma, kandi dukora nk'abantu, ukizi ibyo wavuze, ukomeza isezerano, ugasiba ibihumbi. Mana tumeze nk'abantu, kandi dukora nk'abantu. Unkomeze kunezerwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sema wo. Wow. Atukuzwe milele. Amina. Wo. Atukuzwe milele. Abiri ngira abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso, bakabakoza isoni. Wowe tuzuhemuka, kandi ntukoza isoni. Hamwe ikuzo Mana yacu, wowe tuzuhemuka, kandi ntukoza isoni. Hamwe ikuzo Mana uburyo butandatu twegera mu Imana.
Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ndio. Uburyo butandatu twegera Imana. Yo. Imana ihimbazwe. Mana ishimwe. Ndanezerewe. Ndanezerewe cyane. Oh, amina. Gize umunezero ungana n'uwo numva ku buryo Imana yakora ikintu. Mumpera Imana icyubahiro. Haleluya. Ahara Maria wahinduye umunezero. wegereye Imana ifite ububasha bwose n'ubushake bwuzuye bwo guhindura ibintu. Iyo wegereye Imana, mu mbaraga z'Imana harimo competence na volonté yose yo guhindura ibihe bisharira imbere yawe. Iyo wayegereye, kwegera Imana gutuma Imana ihindura ibintu. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Kwegera Imana, kwegera Imana n'umugisha ukomeye kumenya. Haleluya! Bwana asifiwe. Ni uhindura amateka. Uwari umushumba w'umwami, nta na kimwe kimunanira ageriye. Iyo wegereye Imana atukuzwe. Ndio. Waba muto, waba mukuru, waba warize, waba inkandagira bitabo, waba uje mu mujyi vuba, waba uhatinze. Iyo wegereye Imana, Imana ifite ububasha n'ubushake bwose bwo guhindura ibihe imbere y'amaso yawe. Hari ibikuremerereye, hari ibiguteye ubwoba, hari amateka utinzemo, hari ibyifuzo byigerekeranyije. Egera Imana. Haleluya. Niwegera Imana izahindura ibihe. Mana ishimwe. Ntabwo twibeshe, Imana twizeye ihindura ibihe. Ntabwo twibeshe, Imana twizeye ihindura ibihe. Haleluya. kabiri. Tihindura ibihe gusa iyo twayegereye. Tihindura amateka gusa iyo twayegereye. Bwana asifiwe. Kwani ni jambo Kwani ni jambo murekere gutyo tuvuge icya kabiri. Bwana asifiwe. Usarire navuze ngo nanezerewe, ariko namwe ntimworohewe. Namwe ntimworohewe. Amen. Iyo twegereye Imana. Amen. Iyo twegereye Imana ituremera
amasezerano mashya. Tihindura ibintu gusa, irema amasezerano mashya ibanje gusohoza asanzwe. Ni ukuvuga ngo kwegera Imana tukayegera biza bituma Imana iduha amasezerano mashya. Ugira isezerano, ayirwa ufite isezerano Imana ihoraho, hahirwa uwatorewe ubukwe umwana w'intama. Umuririmbyi yaravuze ngo amasezerano yose kuko ngo Imana yatanga yakomejwe ngo n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Isi ngo niba izavaho, ijuru naryo rikavaho, umuntu wizera Imana akayegera ngo azabona ayo masezerano. Buriya kubyina nta masezerano ni nko guhimbariza mu myotsi. Kubyina utazi ibizoba n'ibyenda kuba ni nko kubyinira mu myotsi kandi atazi aho uyisohokeramo. Ayirwa ufite isezerano Imana ihoraho, hahirwa uwatorewe ubukwe umwana w'intama. Katurekera ibyo byombi tuvuga uburyo twegera Imana. Amen. Ni izihe nzira tunyuramo kugira ngo twegere Imana? Mvuge nk'ibindi bintu bitatu, nicare ariko wa muhungu abanje gusubira gucuranga. Kurandika ibyo mbaye mvuga cyangwa uri kuri WhatsApp. Narimbajije wowe. Zose birashoboka kwandika ibihaye bivugwa no kuja kuri WhatsApp ufite bando, biterwa n'ibyo ufite. Amen. Ni izihe nzira tunyuramo kugira ngo twegere Imana? Inzira ya mbere, twegera Imana iyo dukunda ijambo ryayo. Amen. Abantu bafite Bibiliya, apana izo muri telefone no muri iPad, Bibiliya zabo bazizamu nta kibazo. Abafite Bibiliya, abantu bafite Bibiliya, Imana ibaha umugisha. Mwotizanya hano ni nyinshi. Iriya mu bagabo, abagabo bihagazeho, Imana ibaha umugisha. Aba mama mwese ntimuzi gusoma. Aba mama bafite Bibiliya, hano naho zirahari nkazi ngahe. Imana ibaha umugisha. Babwiza ukuri bavandimwe, dusangiye urugendo. Umukristo wese w'umugabo cyangwa w'umugore, w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, ibi tubamo ntiyabitindamo adakunda ijambo ry'Imana. Paulo yandikiye Timotheo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha, kumuhanira gukiranuka no kumutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo abashe gukora imirimo myiza yose. Biragoye cyane ku mukristo udakunda ijambo ry'Imana gukorera Imana no gutinda mu gakiza. Dufite urubyiruko rw'inshuti za WhatsApp kuruta Bible, kandi ikinyejana turimo gifite umuvuduko wihuta cyane. Ubushakashatsi bugaragaza kuko iki gihe kigoye. Ni ukuvuga ngo igihe isi ifite aba intellectuel benshi, nibwo abantu benshi bahararutse ibyanditswe byera.
kuko abantu birigiye imbaraga zabo na filozofi yabo n'imitungo yabo, ariko ntibizabuza Yesu kugaruka. Uburyo bumwe butuma bushoboka butwemerera budufasha kwegera Imana nuko dukunda ijambo ry'Imana. Turikunda gute? Turikunda mu bice byinshi. Dukunda kurisoma. Amen. Ubundi kugira ngo ijambo ry'Imana rikugirire akamaro hariho nk'intambwe nkazingahe. Urarisoma. Amen. Ukongera ukarisoma. Ukongera ukarisoma. Ukava kuri iyo ntambwe ukaritekerezaho. Ukongera ukaritekerezaho. Ukaritekerezaho. Ukava kuri iyo ntambwe ukaryigeraho. Ukaryigeraho. Ukongera ukaryigeraho. Ukaryigeraho. Ryagutsinda ukihana. Amen. Kwihana ni ukwemera icyaha, ni ukwicuza icyaha, ni ukubabazwa n'icyaha, ni ukwatura icyaha mu izina, ni ukukireka. Ni ukuvuga ngo turikura mu mpapuro tukarinyuza mu mutwe, tukaryizera mu mutima, tukaryatura mu kanwa, rigakora ibitangaza. Si ugusoma dutambuka, ni ugusoma ryadutsinda tukihana. Habaho kwihana no kwirega. Kuvuga ibyubamo si ukwihana, ni ukwirega. Ariko kwihana ni ukureka ibyo wabagamo ugafata uwundi murongo. Twegera Imana biciye mu gukunda ijambo ryayo. Iyo witegereje urebesheje amaso, abantu benshi b'Abanyafrika bakunda kubyina n'indirimbo kurusha ijambo. Ubu nuko twabyinnye umwanya kandi bamwe banyoye energy hari n'icuye. Abantu benshi baba basinziriye kubera ko duhaye tubwiriza. Kuko ntidukunda cyane kumva no kwiga, dukunda kwisakuriza no kutitekereza. Biri no muri bimwe biduhejeje mu bukene. Nukuvuga ngo iyo twanezerewe cyane ntituzotumenya ko hari ibyo tubuze, kandi dukeneye byinshi ino. Ariko iyo umuntu yabyinnye umwanya biza bisa na distraction. Umuntu azabyina gutya akibagirwa ko ari umukene. Habe n'uwo batijije isimisi akagira ngo ni yiwe, yataha bakamubwira ngo wayizane. Ariko iyo twize ijambo ry'Imana, kuririmba kakaririmba kavuge gusa kavuge, reka nkavuge maze kuvuga icya kabiri. Karavuga ngo Bwana asifiwe. Haleluya. Gukunda ijambo ry'Imana. Amen. Iyo umuntu akunda ijambo ry'Imana riza rimwumvikanisha nabo babana. Muzi gituma abantu bari mu kunaniranwa, ababana mu ngo, abamama muraho duheze Imana icubahiro. Igituma abagabo bahe bananiranwa n'abagore bahe biga imico yo kumushasha no kudakunda ijambo ry'Imana. Hari igihe umugore azayamatekereza ngo ico muhango wabo umugabo tibizoba. Mwezi Imana icubahiro. Haleluya. Habe nubwo mutozamura amaboko tibishoboka ko umugore yo umugabo. Habe nubwo mwoyazamura kandi ntibishoboka ko umugabo yo umugore. Ni principe y'Imana. Ariko kuba umugabo si ukwambara ipataro no kumera ubwana. No kuba umugore si ugukenyera no kwambara igitambaro. Hariho amavalere, hariho indangagaciro zidetermina umugabo wari we n'umudamu wari we. Igituma abantu bananiranwa no kutumvira no kudakunda ijambo ry'Imana. Kuko mu ijambo ry'Imana harimo amahame agenga abagabo
harimo n'amahame agenga abagore, harimo amahame agenga abana, harimo amahame agenga abakozi, harimo amahame agenga abakuze, harimo n'amahame agenga abato, harimo amahame agenga abasangwa, harimo amahame agenga n'abashitsi mu ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Abisiraheli, amen, ngo habe n'umusuhuke uzabasuhukiraho, umwetranje uzoza kuba muri Isiraheli, muzamubanire. Ijambo ry'Imana ridufasha kwegera Imana. Urarikunda, uzurisoma. Ese ubundi uzawuzuzwa gute? Wewe rugikuba, iba mu mbavu, iba mu muhogo, iba mu mutima, iba mu mutwe, iba mu maguru. Uzunezerwa biturutse. Zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Haleluya! Kabiri ni ugusenga. Gusenga. Mbwirira mugenzi wawe ngo gusenga. Gusenga kabisa. Gusenga we zagukomeza, nasanze arimo kunesha k'umukristo mu rugendo rwiwe, sinzatinya mfite uko gusenga. Ureke utanshokoza, turi mu gitaramo, witonde. Ku bintu bitanu ucuranze ku ca kabiri bizodukoroka, witonde. Amen. Gusenga Imana. Yes. Umuririmbyi wa kantike yaravuze ngo mu bihe nsenga Uwiteka. Bwana sifiwe. Aravuga ngo bintarura mu mpagarara, biza bimvana muri insecurity, ngo bikanigizaho Yesu ari, ngo muganyira ibyo kenye byose. Araririmba, 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 arongera araririmba. Aravuga ngo ninambura ngo uyu mubiri upfa, nambaye ngo kudapfa iteka, ubwo ngo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Nukuvuga ngo yaravuze ngo azasenga, asenge nimba ari umuhungu amera ubwana, asenge natinda apfuka uruhara, asenge umusatsi usigaye ubimvi, asenge afatwe n'indwara yitaba Imana, asenge azuke, nagera imbere y'Imana asezere ku bihe byo gusenga. Vuga ngo gusenga. Gusenga. Gusenga gutandukanye n'igitara. Gusenga ntaho guhuriye n'igitara. Igitaramo nyine si igitaramo, no gusenga so gusenga. Gusenga Imana. Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nanezerewe igihe mwaza muririmba, nabonye abahungu b'abasore bagifite imyaka 30 kumanura. Ndavuga ngo Imana ishimwe kuko ifite urubyaro. Hari igihe twari abasore abagabo baturuta ari abasaza, noneho Imana ntiyagaherwamo kacu ngo dutangire gukura, iduha kubyara. Uko turataramana n'abahungu bacu badusumba n'abandi tungana n'abarumuna bacu, nituvaho nabo bazaba babyaye ababo. Isi kiriho ibiba nisarura bizagumaho, n'igitaramo kizahaguma, n'abasenzi kugeza Yesu aje. Gusenga. Uzusenga. Uzusenga mu rugo, uzusenga mu kazi, uzusenga mu nzira, uza wiyiriza ugasenga, uzusenga wariye iminsi yose, ugira umunsi uzwi wo kuba imbere y'Imana, uzusenga iyi kanisa ryabivuze, cyangwa uzusenga kuko gusenga ari ubuzima. Amen. Ntabwo tuza dusenga kubera ko abandi basenze, tuza dusenga kubera ko ari inshingano zacu,
kandi dusenga kubera ko gusenga ari ubuzima. Iyo dusenga Imana bitwegereza Imana. Nigeze mvuga ijambo abantu baryumva gutandukanye, ariko reka ndisubiremo, si ukugira ngo nanone baryumva gutandukanye. Umunsi umwe twari dutaramanye n'abantu, mbwira abantu bafatiwe mu mushasha wawo amazina. Mu mushasha haba ibyaha. Abantu basengeye ku mashanyarazi, bagasenga biriya byuma byaraje, bagasenga bafite za flash, basengeye mu kizungu. Umuriro iyo ugiye baza bamera ukuntu. Abantu basengeye mu gihuru ku muriro w'inkwi n'imigano, abataraguye barasenze. Tibagira ruga zo gushakisha, sizo muri est, tibaza bigana, tibaza babyina ngo bareba ni gitsura, tibaza bagenda za sago, baba mu kirere kiba mu bwiza bw'Imana. Gusenga, tugomba gusenga turi kumwe n'abantu bikatwegereza Imana. Tugasenga turi twenyine, tugasenga twariye, tugasenga twiyirije, tugasenga turi mu ruhame, tugasenga tubaye twenyine, tugasenga ku itorero, tugasenga no mu rugo. Hari abantu gusaba abakristo b'abanyamasengesho ku byumba by'amasengesho batari abanyamasengesho wabo babaho. Ugasanga ntagira record nziza mu muryango, nta record nziza agira mu muryango, tabana n'umugore neza, azaje no gutarama ntamubwire, azarara atanavuze ko arara, ngo yegeye gusenga. Gusenga ndiko gutera akajagari, gusenga kuza kumara akajagari. Gusenga ndiko guhindura irresponsible, gusenga kuza gutuma umentena inshingano zawe. Abantu bose bakibi wabo baje gutarama batavuze bakoshe, ejo muzirege. Nimba ababyeyi banyu batazaho muraye kandi mutahi wanyu, timwigeze mubikora neza. Si igitaramo ni nko kuraruka, ariko kuza mu ikanisa si nko kuja muri boîte. Gusa ni muzaza mugenda muze muvuga. Gusenga Imana. Amen. Nigeze mbwira abana mu rugo, mfite abana bakuru, bamwe n'abagabo bafite ababo bana nabo. Noneho turatarama, turanezerwa nk'uko mu materaniro, mbona bamashije kabisa. Kakurya mwazamuge, utayenda baza ndetse basha, muno ni muwanje cyangwa ni mwanya? Ati ni muwawe vie. None kurya mwazamwigira gute mu ikanisa? Mwe mutaruzuzwa muno, mwazamuja kuzuzwa mu ikanisa gute? Ico sinakibabwiye, ico muvuze. Mwebwe timwihana kabanga kwe. Hari abantu ababyeyi babo baza bareba hano, agasirimba gutya, yambaye inkweto bamuguriye ni pantaro ni shati ni sengere, baramutumye rimwe mu mujyi akanga, akavuga ati uyu yarwariye aha cyangwa yafashwa kirimo. Iyo dusenga, sema haleluya, bio bituma tugira umurongo. Tiwonezerwa uri umukobwa ngo wamumasha ngo uzishingira kandi bataranze kushakwa, badahe bakubwira ngo bamasera kuko ngo nibakubuza ngo itonde nguvuge ngo yende ishingira. Niko nabonye, niko wabonye, waribyaye. Uwo ni umuku wawe utuma utumva ababyeyi n'abavandimwe n'inshuti ngo kurasirimba wamashije.
igisirimba cyakongeye ubwenge cyangwa cyadashe nubwo wari ufite? cyaradashe. Gusenga gutuma tugira gahunda. Nushaka kumenya umunyamasengesho mu rusengero utabamo, uzagira iminsi 2 umetiriza amarangamutima yawe, ureba amateraniro, uyoba userve neza, uzomenya utuyayo tutaravuga, umenye n'abantu baba desordone bagira gahunda zitarizo. Wicaye gusa utujujwe, wicare gusa utuze witegereza, ureke kamera zifotora abo zishaka, uzomenya tuyunguye aho ataha, uyu se nawe yaragendesheje. Gusenga Imana, kutwegereza Imana, duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ngiye gusoza. Haleluya. Ngiye gusoza dutambe. Gusenga. Gusenga Imana. Bwana asifiwe. Dusenga duhagaze, tugasenga dupfukamye, tugasenga duseka, tugasenga turira, tugasenga tuvuza induru, tugasenga dutuje, tugasenga tuzamuye amaboko, tugasenga duhinya amavi, tugasenga twashinze umutwe, tugasenga turambaraye, tugasenga tugendagenda, tugasenga duhimbaza, tugasenga Imana ikavuga, tugasenga Imana igasezeranya, tugasenga Imana igasohoza. Gusenga kutwegereza Imana. Mu mujyi kenshi turabyina tukaririmba, ariko umuntu yoririmbira no mu kabari, ariko saha hariho hose wasengera. Umunsi umwe narindagiye ndanezerwa, nje navukiye mu cyaro nkurirayo nshakirayo, nje mu mujyi vuba sindanawumenyera. Mfite imyaka 20 gusa n'itatu mu mujyi, n'ejo bundi nashe, ariko bamwe ntibarayigeza bataramye. Tekereza ku Mana, tekereza kuri Abraham, tekereza ku muhungu wiwe Isaka, tekereza ku mwuzukuru wiwe Yakobo. Nkuko arambwira ngo nindirimbe, ndavuga ngo Mana ya Ibrahim, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uri Imana nyamara. Mubari bari cyubahiro. Bwana sifiwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Numva sinorekera gutyo, ndavuga ngo Mana ya Gedeo ku misozi y'inganji, Mana narakubonye, wa Mana we, emblegani de la transforo des elalier. Amina. Sole Haleluya. bine contre dineste. Ablegani de la transforo. Amina. Haleluya. De la kosele berega. Wezi Imana icyubahiro. Uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, kwizerwa. Ninajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani, wala sio mabaya. Amen. Gusenga. Gusenga Imana. Nyambwira abana banje ngo mujye muvuga ngo Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya data bitaho Gedeo. Nimba mwarakiriye Pentecoste izabavugisha ngihe abacangwa narapfuye, kuko Imana nasenze iteka yaravuze, iteka yarakoze, n'uyu munsi turi kumwe. Imana yo mu misozi, niyo mana yo mu kibaya, ibera
amasengesho atagize icyo akumariye byibuze azakwibutsa uje gusengerwa kugira ngo ugere mu kirere cyo gusenga bikagira icyo bikumarira. Ibi nkunda kubivuga cyane iyo nganira n'abakristo bagifite ubwoba, le bébé spirituel. Abakristo batinya satani n'abadayimoni n'abagabo n'abagore b'abarozi, baba mu kirere kibanza. Muririmbyi yaravuze ngo nzakomeza nkwizere kuko utabesha. Nzakomeza nkwizere. Ibitaramo byose bitagupromotinze ngo bikuvane mu kirere cy'ubwoba n'abazimu, bifite tendance yo kukwica. Bishobora kugufuza bikagutinza ahantu ukaba ikintu utazi. Ariko iyo twasenze tuza dutaruka mu mpagarara tukagera mu kirere cy'ubwiza bw'Imana. Twatarama tukumva Imana, twaramya tukumva Imana, twatamba tukumva Imana, twasinzira tukumva Imana, twakanguka tugakanguka niyerekwa, tugakora imirimo ihesha Imana icyubahiro. Gusenga, twegera Imana nanone iyo twera imbuto. Ndiyo. Iyo twera imbuto tuba twegera Imana. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana tituryumva ngo turifate nka siloga, turaryumva tukaryadaptaho, tukaricira bugufi, tugakora icyo rivuga, rikera imbuto muri twe, icubahiro kikagarukira Imana. Umuntu ndakwiriye kuba umuyumbe umwaka umwe cyangwa imyaka 10. Umuntu akwiriye kuba umuyumbe yaruha akaja mu ijuru. Ukaba umuyumbe w'umusore ufite imbaraga, ukaba umuyumbe w'umugabo w'igikwerere, ukaba umuyumbe w'umusaza utagifite imbaraga z'umubiri ariko ufite imbaraga z'umwuka. Iyo twegereye Imana twera imbuto. Uri umuntu uzubyina cyane nkuko twabyinnye kandi tugiye kubyina, yamara akora ntatanga icacu n'umubandi mwikanisa. Kandi umuntu wibye Imana yofata abantu ku ngufu, yokora mu mufu, yokora mu mufuko w'abantu akajaniki, yokaba ifaranga ntazisho. Umuntu w'ibicacu mu mwaka ugashira, yamara akabasha kuzina hano ngo kamera imurebe, ni igihumbi. Bavuze ngo dutanga amaturo, nukura batuye sibo bari bafite ifaranga bonyine, kandi abaretse nta saving bakoze mu makofi. Itegure papa ugiye gucura. Iyo twegereye Imana twera imbuto. Amen. Icyakane, iyo twegereye Imana dukunda gukora. Nibande banebwe baheza Imana icubahiro, abanebwe banga akazi baha Imana icubahiro. Habuze numwe, mwese mukunda gukora. Icyo ntawo gihera Imana icubahiro ngo numunebwe. Iyo twegereye Imana dukunda gukora. Muzikize gituma isigira imbaraga zo kudevya abakristo. Numwanya munini bamara batasenze cyane, batiyadapse ku ijambo ry'Imana, hanyuma bakagira krize y'umurengera. Hanyuma bakabahendesha shikalete na kafe, cappuccino na coca na za sandwich na sauna na sambaza mbisi, ni ibiki bindi hano, inimi keke kuri 18 na omelette na za biswi. Kubera kudafite ifaranga akakubwira ngo reka gusohokana, umupagana akakubwira ngo ngurikira ndakugurira. Habe n'ubwo igitaramo cyo bakibaye saa 8 ukamugenda
ngo bagiye kukugurira. Ayi, barakugurira nyine. Uzi iyo bakuguriye ukemera, bakongera bakakugurira, ukemera bakakugurira gatatu, timuba mukijana baba bagufite kuko mfite kofi, baba bagufite gutya. Azasigara kugira ngo tugende. Au contraire, twari dukwiriye gukora tukagira ubushobozi, tukaza tugurira abapagani duhe tubabwiriza. Ngwino nkugurira ikawa nkubwira uzoreka akanyanga. Ikawa iraryoshe kandi ntiwosinda. Ngwino nkujane muri sauna, woga uruhuke, uzureka kurwana n'umugore, stress zishire, tuze dutarama. Gubereka ko waguze. Niba kugurira bazoguterekomanda. Iyo twegereye Imana dukunda gukora. Uri umunebwe. Nta kibazo, ushobora kuba ufite bashangase, ariko umunsi umwe bazokwihorera. Mu mugoroba wo ku cyumweru nzavuga ku gutera imbere. Imana yiteguye kuduhindurira amateka, yiteguye kuturemera amasezerano masha, nidukunda ijambo, nitubaho ubuzima busenga, nitwera imbuto, nidukunda umurimo. Umurimo si ukuzina gusa. Uko imyenda iracafuye bagomba kuyimesa ejo, kandi inyagiwe bakayishira hamwe n'iyindi yotuma nayimera nabi. Igomba gutegereza umuyaga n'izuba bakazayipasa. Imbaraga dukoresha mu ikanisa gututubikana dukora nk'abari muri gym, iyo abatwabihingishaga, iyo abatwigaga mekanike tugashira amapine mu modoka, tuba dufite amarundi n'amadolari. Mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegereye Imana. Tugiye gutambira Imana, dusenge, dutanga igitaramo. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ndabashimira ko mwabaye maso, ariko nanje sinasinziriye. Duheze Imana icubahiro. Hallelujah. 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 Noneho ugiye kuja gucuranga tubivuganye. Siko bwira umutima n'amawazo n'intoki ngo mucuranga kwanyu ko ndaza kukubwira iki. Wegereye iki? Wegereye nde? Nimba mwarasogongeye, nanejejwe n'igihe mwatangiriye amateraniro, ntimukaza mutaramisha abantu mu gitondo ngo bageze nimugoroba. No. Hano ni mu mujyi, ntibaba mu mazu yabo. Muza musenga nimugoroba abantu bavuye mu kazi. Mukaza muje mu mahuduma mu gitondo, dilendi o samedi, siko. Mukaza mwemerera abana banyu nabo mupangiye kuza kwirirwa bataramye gusa. Baza batarama nimugoroba. Ubundi iyo tuzutse tuza dusenga ngo Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yacu. Nimugoroba tukazana amaturo n'amashimwe yo kuvuga kuko iyo twiriwe tutabayeyo twenyine, tugatanga isadaka, tugatahana umugati, tukagenda duteze, tukaba abanyamugi baba Kristo. Uzi gutanga amaturo nijoro ugasigarana amafaranga yo kunywa isoda, uzi ukuntu bimeze neza? Nibyo byambere wanezerwa ufite nk'icuya gucyuka mutuma akantu gakonje. Uzugaruka wabaye ukaza wambuka izuya byaneza, imvura yakuba udafite imodoka ukamufata akamoto ukagera mu rugo karutanyaki, ukazinduka ku ishuri umeze neza.
apana kuvuga ngo bakuzi wigisirimba gusa n'ifaranga nke no kudatura n'ibibazo no. Ubundi Imana ishobora byose inaniwe byose mu ruhande rwawe igomba gukekwa nimba ariyo cyangwa nimba ari ikindi. Yego Imana ishobora byose inaniwe byose mu ruhande rwawe bagomba gukeka icyo wakurikiye icyo ari cyo. Uniondole majivuno, komesha kiburi, utawale akili zangu, Bwana niongoze, uifundishe roho yangu habari za mbingu. Sikizeni kizazi changu, Mungu anaishi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Iyo abahungu baza batamba nabitegereje. Hari abahungu bambaye za surprise nziza zo gutambana z'igitaramo. Nimba ari bo baziguriye Imana ihimbazo. Nimba barazibahaye muhindura umushinga. Nimba ari bene wanyu babohereje ifaranga mukagura inkweto zihenze mwikosore. Baratereje. Uniondole majivuno, komesha kiburi, utawale akili zangu, Bwana niongoze, uifundishe roho yangu habari za mbingu. Sikizeni Kizazi changu, Mungu anaishi. abahungu bangana guti 75% mwagombye kuba mufite permis de conduire iza moto kategoria A na B na C. Muzi gusiga amarange no gusakara amazu. Mwagombye kuba muzi gucuruza online ku rwego rwo hejuru, mwohereza ibintu ku maposta, mukorera kuri internet, mufite ifaranga n'izindi. Amaze mu Gatarama. Kuko ni mutinda gushaka amafaranga mugatinda mu gitaramo, umunsi mwaserutse ku ifaranga muzoreka igitaramo burundu. Kandi ni mureke igitaramo mugatembera mu ifaranga, Kristo azogaruka ariyo muri. Kuko bakubona ifaranga ntibizotuma Yesu atagaruka. Ubundi ubuzima bw'umukristo bugira equilibre. Buriya ntimukaza munezererwa kuja mu ijuru munaniwe kuba mu isi. Timwogerayo. Ni formule iri impossible. Ubundi tuba mu isi ngo twitegure kuja mu ijuru. Ntiwokunda kugurukisha amababa ubuzima bwa hano bukubihiye ngo ukeneye ko Yesu agaruka. Azagaruka ufite ingororano. Kurahunga ubuzima, kurakwepa ibintu. Isi ni nziza. Isi irimo abahungu basomye n'abakobwa basomye. Iyo uri mu isi ugatekereza utuje ugahura na Mwuka Wera, ibiri mu isi bikwigisha ibyo mu ijuru. Kandi mbabwire bene data, abananiwe ibindi byose icyo boshobora si ugukorera Imana. Pratiquement impossible. Tiwonanirwa gukora ibindi bintu byose ngo uhinduke umukozi w'Imana. No. Abantu bakugenzuye neza bakagutera ijisho, bo kunyomoza, bo guhindura. Igisirimba si shwa ya nyuma. Ariko uzikunezerwa umeze neza. Ruga ntibako ibaho yo werekeyo woyivuga uyivuga ahari yo umerewe neza iragoye.
tugiye gutambira Imana ariko mwegera Imana mwegera Imana mwegera Imana musoma ijambo ryayo tuzaririmba tugiye gutambira Imana ko ndabona inzira zose zirimo akazi ariko turakoresha hano imbere ntimugire ikibazo tugiye gutambira Imana ariko dutambuhaye utekereza wegereye Imana iyo duhaye dutamba uzutegera iki uzutegera Imana uzutegera abantu uzutegera sente nikuza wumva mukuzi ubundi iyo umuntu yegereye Imana baza bakwita umukunga gutya amen ukunguka ibintu bibiri amen mu gitaramo iyo uteretswe uzawunguka igitekerezo gishacho muri ubu buzima uzureba ukuntu wokorije ibintu utakoze neza wanezerewe gutya gusa ukamubona uriya murongo nayo narahaye se iriya shema ntinjana kuri reisite ndahindura ibintu ubundi overnight vey niyo kuwa gatanu iriya minsi yindi banza yose niyo gukora ukageza nka saa 2 hari umutekano ukageza na saa 4 uhaye ukora uwa ushaka ifaranga z'amarundi ni z'amadolari sicha pi ugatahana nyinshi gusa utibye niyinga ugatanga ituro ritari sanfura iyo utarama utari umukozi uzurya menshi ugatura make iyo utarama utari umukozi uzamva wo kwisengerera ukaje no muri restaurant nziza rimwega ugatura make ariko iyo uzi ko Imana ari yo soko ya byose Bwana asifiwe uzuvuga ngo ngiyi SMS yawe ndabizi ko ejo uzasubira kumpa amarongo niko papa uriteguye kabisa witwa Kennedy izina ry'ikirundi cyangwa ry'ikinyarwanda nawe useke nimba basetsi ryawe nawe ico gitwenge kibico guseka yawe tugiye gutambira Imana ariko yege amen bangucuranga ducecetse twumva umutima wanjye urabihamya kugira neza umutima wanjye urabihamya kugira neza nizozangira intoki gutya nzoba ngubwiye ngo wihute ningira gutya nzoba ngubwiye ngo wihute cyane ningira nzoba ngubwiye ningira gutya ndaba ngubwiye gutya ningira gutya ndaba ngubwiye gutya ningira gutya wihute cyane ningira gutya bande biteguye gutamba twebwe abiteguye gutamba timwiruke mwoka byara mureke twiruka tuza dusuma nitugera ku gatu tugaruke na cameraman nyine adufoto gusha ariko tutabaye nk'imigozi hayibarata inzu y'igihiza
kugira ngo ureke uriya mugabo ari amakoroshi niko bavuze. Turamara kubyina dusenge, amakuru namwe gusa mwegera Imana, mwegera Imana. Oh, hallelujah. Yes. Ndasusuruka oh shira nimbeho we ndasusuruka we oh shira nimbeho nashengira ijambo mawe nijuru we nashengira ijambo mawe nijuru we nashengira ijambo mawe nijuru we nahora nshaka kuvumba amashimwe
turasenga twaruhutse umucurange duhaye turuhuka gusenga noneho turasenga muhagaze hasigaye zitanu tuvuge ngo ariko turataha mu gitondo wezi mani cyubahiro uramenya kwiga nuko yaza
cyane kwa tugiye gutera haleluya dutange mikrofone uko tugira niko tumera navuga ngo tuzine buce mu gitondo navuga ngo basubire babwirize niwe duheze Imana icubahiro ndio abarwayi n'ikintu gisha kibeho haleluya 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 murakoze abantu tube twiste hasi